gdje džez postaje stvarnost. Klub Komedija. Art Cafe ide dalje i dobar vam dan. Imamo uvijek nešto različito, pa ćemo se danas razgovarati uglavnom o fotografiji, ali ne ovako mi amaterski, nego s nekim ko to stvarno zna, a on se zove Damir Hojka, naš poznati, vrlo poznati umjetnički fotograf i pisac. Jel' tako? Sam nešto pogriješio? Dobar dan, niste ništa pogriješili, makar i dalje prvenstveno fotograf, pisac iz uvjerenja, da to tako kažem. Dakle, kad čovjek ide u drugu domenu, onda mora imati jak razlog za to. A jak razlog je uglavnom kod mene kad imam neku ideju za koju vjerujem da je bitno da podijelim s ljudima i ako shvatim da sam u krivom mediju, kao što sam shvatio kad sam imao prvu ideju tog tipa tamo krajem 90-ih, jedno 3 godine sam se odgovarao od toga da uđem u drugi medij, ali onda shvatiš i nešto o sebi naučiš, a to je da kad imaš ideju u koju vjeruješ, jednostavno ne staješ. Ni pred kakvim preprekama, pa niti pred tom da shvativši da moraš ići u medij pisanja beletristike, zasučiš rukave, 4 godine radiš i 2009. izbaciš prvu knjigu koja se zove Ksavija. Znači 10 godina se, u stvari 10 godina se rađala. Jedno 10 godina je došlo od toga, od ideje za tu, u stvari, za dijeljenje tog nekakvog moga koncepta sa publikom i do razrede, do shvaćanja toga da kroz fotografiju to neće ići, da ću morati posegnuti za drugim medijem, jer fotografija mi je za tu ideju bila previše konotativna. Znači, čisto da publici objasnim, oni koji možda nisu baš u umjetnosti previše, dakle, konotativan medij je onaj u stvari gdje ti stavljaš u moj rad svoje ideje i to je legitimno. A denotativan medij je više gdje u stvari iščitavaš direktno ono što sam ja mislio podijeliti sa publikom. Tako da velim, fotografija je prekonotativna bila, dakle, ja sam u fotografiju mogao staviti što ja mislim, ali publika iščitava ono što ona misli i to je legitimno, to tako i treba biti. I trebao mi je medij u stvari iz kojeg će publika malo bolje razumjeti ono što je meni bilo na umu i stvari direktnije razumjeti to što sam htio kao temu razgovora našega. Tako da... Bliži je medij kao za razumijevanje najširoj publici. Tako je. I uglavnom, velim, nakon 2 godine samo odgovaranja da uđem u tu domenu, onda jednostavno sam onako postao sve skloni tome da si dam truda da naučim nešto što do tada nisam previše bio u tome. Dakle, jedini moj pisani rad dulji koji sam do tada izdao je bila Fotosofija esej. To sam 1996. izdao, ali to je bilo eseistički stil i tu sam u stvari pisao o domeni koju dobro poznam, a to je fotografija. A ovo je bilo nešto što je išlo u smjeru science fictiona gdje u stvari sam trebao napisati priču. I tu sam se trebao istrenirati, tako da... Ali velim, ja sam čovjek koji voli učiti i ne bojim se rada. Dakle, onako, ja kad nešto si zamislim, onda bilo kakav trud da trebam uložiti, nemam problem s tim. Tako da samo navalim i trajalo to i 10 godina, ipak istjeram na kraj. Da, i dok je sazrelo i svašta tu imao. A recite vi meni, zašto ste vi rođeni u Sloveniji? Zašto sam rođen u Sloveniji? Pa to je zgodna jedna priča. Moja majka je učiteljica, 1. do 4. razred. I u to doba kada je bila trudna je radila u Dubravici. Dakle, Dubravica je jedno malo mjesto blizu slovenske granice. I kad sam se trebao roditi, tata je zvao Petrovu u Zagrebu. Petrova nikak da pošalje auto po mamu. Tata vidi, vrag odnio šalu, ništa, ide on zvati drugu bolnicu koja je u blizini, Brežice poslalo odmah, došli, odvezli me i rodio sam se do Brežica. I to je super da je bilo izbora, da smo bili blizu isto još neke veće bolnice. Tako da ste se mogli uopće roditi. Točno. I onda ste, dakle vi ste u stvari u Zagrebu. To sam zašao iz bolnice, sam došao tu gdje jesam i dan danas. I cijeli život ste u Zagrebu. Tako da je malo zbunjujući podatak. To je štosno ovak da ljudi da se pitaju kako to. Da, jako dobro, odličan razlog i praktičan i sve. I onda ste išli u školu osnovnu, naravno, pa u srednju. Koju ste srednju završili? Išao sam prvo u Mir, išao prve 2. Jer su mi svi ovi sa mamine strane bili
da to tako kažem, pedagoški radnici. Aha. Što učitelji, što profesori. Deda mi je bio ravnatelj isto škole osnovne u Orahovici. I bio je matematičar, fizičar, isto tako i ujak moj, tako da dosta je jaka ta matematička strana. To je vrlo slično u mojoj biografiji, ajde. Uglavnom, da. Svi pedagozi. I onda u stvari je onak bilo nekak u toj cijelom tom dijelu familije očekivano da ću ići u tom nekakvom inženjerskom smjeru. Da. I kad sam došao u Mijoc, mislim, to je dosta veliki šok bio za mene. Dakle, ja sam onak se do sad nalazio u osnovnoj školi, uvijek sam bio odlikaš, ali znaš, dođeš iz škole, malo si ponoviš, prije sata ponoviš, uvijek odrađuješ zadaće, dakle, vojnički sve odradiš i to je bilo 5. A kad sam došao u Mijoc, nije bilo baš tako. Dakle, trebao sam malo dublje zaorat brazdu. Malo više sjedat, i to sam onda shvatio u stvari da je dosta onak intenzivno i da za to sad dolazi onaj dio koji ja koristim na seminarima fotosofija, da skrenem pozornost mojim seminaristima, a to je onaj motivacijski dio koji je užasno bitan. Dakle, ti kad imaš motivaciju za nešto, sve možeš. Tako. Ako nisi baš motiviran, teško. Tako da velim, matematika mi je fora. I dan danas, znaš, volim reći isto svojim curama, svojim kćerima, koji su sad, imam 3 kćeri, jedna je 29, taj je već magistar financija, očito je ostalo u familiji s njene strane, taj matematički dio i vrlo je jako u matematici, i ove 2 male sad su 11, ne? I onda im ja znam reći, kad pričamo tako o matematici, znaš, uvijek je u školi matematika, ovo je matematika. Ja rekao, ljudi, ne shvaćate, matematika nije matematika, nego je matematika drugi jezik koji možeš se naučiti govoriti, s kojime možeš pričati kraće o stvarima iz stvarnosti. Dakle, i to znam da nekak dosta sa tim jednim drugim projektom o kojem ćemo vjerojatno pričati, toj knjizi o Tizije Nili. Sam onako bio gost u preko 60 škola u Hrvatskoj i onda to isto govorim djeci u tim motivacijskim govorima gdje ja njima želim onako otvoriti vrata u budućnost, da im budućnost bude puno efikasnija i ljepša recimo i onako atraktivnija nego što je možda bila meni. Smanje trauma. I tu njima, točno, i tu njima pričam, ljudi, matematika je drugi jezik s kojim možete kraće i pametnije pričati. I onda im navedem primjer. Dakle, znaš Ivo ima 4 jabuke, Ana ima 8 jabuka, koliko i obe jabuke imaju zajedno i zajedno imaju 12 jabuka. Dakle, pazi koliko je to rečenica. Da. A matematičar to piše 4 plus 8 jednako 12. Dakle, ovoliko umjesto ovoliko. Gotovo. Wow. Da. Pa mislim, što si u tome između ostaloga, velim kak, volim popularnu znanost i volim science fiction, tako se i rodi ovaj prvi moj roman Ksavija. I tako da više manje imam pregled nad tim šta se događa u znanosti, ono što je meni kao nekakvom laiku razumljivo. I meni je onak fascinantno da smo mi 3 od 4 sile koje vladaju svemirom, to tako kažem, koje su u temelju svemira, uspjeli ujediniti i to napisati, dakle, tu cijelu formulu na jednoj stranici papira. Da. Toliko je jak taj matematički jezik. Tako da velim, to uvijek skrećem pozornost klincima, dakle, da jednostavno se ne treba toga bojati, nego jednostavno kako učiš engleski, tako učiš matematiku, skoro isto. Tako da, to je što se tiče matematike i što se tiče Mijoca. I velim, tu sam ja, onda kad sam se prilagodio, opet sam ja dotjerao ocjene gdje treba, ali znaš vidiš da to nije to nije tvoje pozvanje, to ne čuješ taj poziv. A s druge strane onda brzo odradiš sve što treba i onda ideš crtati. Ja sam volio crtati. Sad ja crtam neke stripove i izdavao sam još u osnovnoj školi. Razredni časopis, zvao se Svemir, onda to postalo popularno u školi, pa se to iz razreda uz razred, dijelilo iz ruke u ruku, onda sam to nastavio u Mijocu, ali to je bilo za što živim. I sreća da sam to tad već osjetio, jer danas bio ja inženjer, ali bi možda bio prosječni inženjer, ali mislim možda je bolje da imamo jednoga Hojku koji će prenijeti nekakvim naraštajima i motivaciju i znanje iz fotografije, nego da imamo prosječnog inženjera. Tako da srećno sam tu već onako odreagirao i onda sam nakon 2. godine sam se prebacio u kulturu. Ovo je tako se zvala, ta sam ne znam kako se zvala ta gimnazija danas, dakle i tu sam došao u kontakt sa fotografijom i tu se dogodio klik. A tu je klik. I onda jednostavno se zaljubio ja u fotografiju, ona u mene valjda i tako putujemo, eto već sad sljedeće godine će biti 40 godina. Wow. A imate li još možda koji strip doma, taj iz osnovne škole? Imam, sve to što u podrumu to imam, da, svi svemiri su to. Te iz osnovne škole, I osnovne i srednje sve imam. Wow, zanimljivo bi vidjeti. Što se, tako da stalno moje cure, moje kćeri me stalno, tata, kad ćemo vidjeti svemir? Tako da morat ću jedan put raskopati podrum, pa to izvaditi da pogledaju. Ovako ima dobri štose, ja se sjećam i danas nekih štose iz toga, tako da vjerujem da će njima biti danas smiješno, nekih 50 godina kasnije. Da,
iz jednog drugog vremena u stvari dolaze, da. I onda je počela fotografija. I onda je počela fotografija i velim, tu kad čovjek na taj val se nabaci, onda ako vidi da je to motivacija jaka, onda to nosi kroz sve, kak bi rekao, izazove koje ti se postavljaju. I velim, mislim, ono što sam ja u stvari, što mislim da je sreća na koji način sam ušao u fotografiju, je to što sam ja zaista želio saznati. Ja sam se želio izraziti. Dakle, ja nisam imao predumišljaja. Dakle, ja nisam ušao u fotografiju misleći kako će se s tim zaraditi novci, kako ćeš ti biti popularan. Kupit to Ferrari, uopće nije bilo ni blizu u skopu. Dakle, meni je bilo, imam ideju, kako ću to prenijeti svoj publici. I onda tu po fotografiji kopaš, istražiš. Ja sam, 90% stvari sam se sam naučio u fotografiji. Dakle, bila je škola koja ti dala nekakav ali vrlo najosnovnije osnove. I ti sad si imao izbora. Dakle, ako si ti zainteresiran, ti ćeš sam ići dalje. Ako nisi, ti ćeš dobiti nekakvu ocjenu, tamo dobit ćeš pečat i sad šta s tim. Ja se sjećam da sam kao klinac tamo od 16-17 godina zakopavao negative. Djedi u vrt. Ja bio je štos, odakle sam dobio ideju kako napraviti da fotografija izgleda stara 100 godina. I sad, znaš, misliš kako ovak, pa grebeš, pa ne znaš šta, nije to, znaš. No se sjetim, bakterije. Ajmo bakterijama da pojedem negativ. I onda sad, kako ću ih namamiti, znaš, na negativ. Onda sam uzeo maraska, sok, onaj od višnje. One vole slatko. I to sam namazao negative s tim. I zakopao u zemlju, u vrt. Zanimljivo. Sam morao paziti. Tako sam ogradio djedi da kad ideš tihat vrt da mi ne pokosi eksperiment. Tako da, i onda sam to vadio van pa gledao pa kak je to nagrizlo i tako dalje. Pa onda to povećavaš, onda izrađuješ fotke. To su stvari koje... Je li uspjelo? Je li maraska pomogla? Da. I s tim da sad sam onda, kad je došla digitalna tehnologija, kad se razvila, onda sam to uspio i zaponašati. Napravio sam si razne, kak bi rekao, razne filtere i razne pečate, da to tako kažem, u Photoshopu i onda s njima to mogu isto sad oponašati. I onda možete prodavati fotografiju pod 1842. Da, ali nije to sad bitan, u stvari moment toliko prodaje koliko je moment izričaja. Dakle, da ti zaista sad ja vas tu pofotkam i napravim to tako i kad neko to vidi, pita se s kojom godina da je to tako Franjo Josip. Da, točno. Dakle, to su bili štosevi i velim i sad u tom svom putu onda, znaš ideš okolo, pitaš se šta je to umjetnost, znaš razmišljaš o tome što radiš, da li to ide u nekom smjeru koji bi ti htio. Znaš u umjetnosti, dakle u matematici stvari je egzaktne. Dakle, izračun je točan, uglavnom ima jedno rješenje koje tam ima 2-3 rješenja, ali uvek su ta rješenja dokaziva, da to tako kažem. A umjetnost je magla, znaš sad, ja ne volim kad mi je magla. Valjda je taj moj egzaktni dio, taj nasljeđen od Mlinarić familije, da stalno me tjerao da tražim odgovore čak i tamo gdje ih možda nema egzaktnih, ali ja nađem bar neke svoje odgovore koji će mi dati orijentaciju u toj magli. Znaš da znam da li idem ovdje ili ondje, da vidim gdje mi je nekakav cilj. I tu sam onako dosta intenzivno pokušavao racionalizirati te temelje fotografske umjetnosti. Mislim da sam dosta zgodno uspio uobličiti u tom mom eseju Fotosofija koji sam izdao 1996. I mislim da je to bitno bilo kako za mene, koji sam sam sebi htio razjasniti temelje toga što radim, to jest da budem siguran u to što radim, da to ima nekakvog smisla, da to tako laički kažem. Ali sam s tim uspio postići to da kad sam ja to izdao, dakle očito sam dao nekakav uvid, nekakav kompas kroz tu maglu i drugima, dakle, koji su razmišljali na sličan način, ali eto nisu imali toliko možda ni truda, ni vremena da dođu do tih mojih nekih zaključaka i to im je pomagalo. I tako da se ta knjiga, kad se otisnula, ja mislim da je izdavač samo 1500 primjeraka otisnuo i to je nestalo u roku 2 tjedna. Dakle, bilo je srk, idemo više Fotosofije u dućanima. Tako da, velim, to mi je bio putokaz da sam očito na pravom putu, da su ljudi to prepoznali i tu onda počinje u stvari nekakav moja priča gdje ljudi onako žele čuti od mene, vide to što radim, prepoznaju sad mene kao nekoga kog hoće pitati i tu kreće onda i nekakva ta priča o mojem dijelu edukativnom gdje ja gledam ljudima onda u stvari nekako olakšati ulazak u fotografiju, a paralelno s tim da, i prije toga u stvari, da se vratimo par godina unatrag, u tom nekakvom mom nastojanju da dođem do što konkretnih odgovora na 1000 pitanja koje su mi se postavljala na tom mom fotografskom i umjetničkom putu, sam onda velim, htio sam negdje otići čut na nekom fakultetu nešto od nekoga koji je u tome onako puno dublje nego ja. I onda velim, na tom svom putu sam došao do Akademije primijenjenih umjetnosti u Beču i tamo sam onda otišao na prijemni i tamo sam bio u stvari
onda gast student, kako se kaže, to je gost student nekoliko godina baš samo na fahu fotografije, tako da jednostavno onako čujem od nekoga koji je tu kompetentan da prokomentiram s njim nekakve svoje ideje i to su mi bile 3 prekrasne godine gdje sam u stvari sa svojom mentoricom, znaš ono kad imaš sreću da mentor prepozna studenta, a student prepozna mentora. To je bio jedan prekrasan odnos sa Evom Chung Fuchs koja je bila moja mentorica i velim, mislim da je ona jako zaslužna za to što sam ja danas tu gdje jesam, jer ona je ta koja mi je stavila matinele sa strane, tako da u stvari se sve moje nekakva nastojanja idu prema nekakvom fokusu da se to konkretizira i da to ostane nekakva onak čvrsto tlo. Usmjerila, da. Usmjerila. A usput ste vi imali priliku pravu, preispitati sebe u stvari, svoje stavove, baš i tu, kako tu potrebu izražavanja i kontakta sa javnošću, kako je izraziti na najbolji način i koji način nije dobar, recimo. To ste imali priliku kroz to sve baš na pravom mjestu, ne na akademiji. Malo prije ste spomenuli prezime Mlinarić, a odakle vaše prezime Hojka? Malo je neobično za naš Hojka slavenski. Sa češke pak strane. Ja mislim da su moji negdje prije nekakvih 200 godina, još za Austro-Ugarske, valjda u tim seobama, došli u stvari u okolicu Daruvara i dakle moja u stvari direktna familija je iz jednog sela koje zove Krivaj, dakle pored Daruvara, tako da eto, sad sam nedavno u stvari radio neke projekte sa Daruvarom, tako da mi je bilo onak prekrasno se vratiti u stvari tamo gdje sam u djetinjstvu dolazio kod teta, stričeva, ne znam čega. Znaš, sad više, nažalost, njih nema, ali eto, ostao taj kontakt sa Daruvarom i zgodno mi je bilo baš kad su me razvodili moji domaćini, tako vodili su me da vidim razne nekakve njihove ove momente i onda sam bio i u redakciji Jednote. To je bio časopis koji znam da je moja baka i moj tata su to kupovali, oni su dobivali doma ovaj Kukaslić. To je češki časopis za njihovu češku manjinu, ne? I sad prolazim tamo, gospođe su na pauzi i sad pričaju, ne? I sad uđeš u tu prostoriju i čuješ češki kako pričaju. A moji deda i bake su pričali doma češki i sa mnom isto. Mislim, ja ne govorim nažalost češki, jer su, sa 3 godine nekako su oni počeli tamo hrvatski sa mnom pričati, tako da kao kad idem u školu da ne bi zaboravio hrvatski jezik, kad su bile nekakvi štosevi koji mi je žao da je to tako danas, da su imali ova znanja, znali bi da paralelno se može normalno pričati 2 jezika. Tako. Ali eto, to je tako kak je, uglavnom, ali mi je češki ostao u uhu, ne, i sad kad dođeš kao da čujem baku, kao da su baka i deda sad opet tu živi, ne, mislim, to mi je bio onak, vrlo ganutljiv moment, da to tako kažem. Oživio krajolik, kroz jezik, da. Odlično. Dakle, onda ta glasovita, ali vi ste dosta snimali takozvane celebrities. Ja se sjećam sam kako ste uvijek imali neke naime, kako vidjeli smo po medijima, po novinama onda, jer nije bilo interneta. Jeste li tako počeli ovaj praktični dio života, mislim, jer umjetnost, ideje i to, ali je li to vam otvorilo put? Da, recimo tu sad možemo staviti onu priču, uđeš u fotografiju, želiš se izraziti i nemaš nikakvih predumišljaja, dakle ti uopće ne znaš šta ćeš ti s tim jednog dana izvesti, da to tako kažem, od čeg ćeš ti živjeti. Ali onda, kad radiš iskreno, valjda, i kad to ljudi prepoznaju, onda sve samo se ostalo složilo. Dakle, ljudi su jednostavno prepoznali da to što ja radim im se sviđa, i kad im se sviđa, onda ti počnu na narudžbe dolaziti, ti radiš za jednog, drugog, trećeg, petoga. Ako si dobar, ako si neko ko u stvari odgovara njegov stil onom vremenu u kojem radi, onda to ide dalje. Tako da, sve se dogodilo da to tako kažem samo. Naravno, moj rad, ali bez nekog velikog sad truda i ne znam čega, jednostavno ljudi su to vidjeli, počeli su dolaziti klijenti jedan od drugoga, drugog od trećega i eto. Dobro, ali vi ste imali pravi zanat, odnosno naučili ste zanat. Ja sam imao neki kurs iz fotografije kad sam bio mali i uvijek sam bio fasciniran tim razvijanjem filma. Što će se sad dogoditi, što ćemo vidjeti. To je svima fora i danas ima ljudi koji unatoč digitalnoj tehnologiji, dakle, oni neće snimati na digitalnoj tehnologiji, nego idu snimati na fotokemiji, dakle na analognom sistemu, ali to su uglavnom ovi koji se zabavljaju s tim. Dakle, profesionalac danas, ne znam da li ima iko koji bi radio na ovom, jer ti danas ne možeš ni biti konkurentan, dakle, danas od tebe očekuje brz rezultat da to može ići u objavu. Dakle, dok bi ti sad išao, ne znam, provjeravati filmove, razvijati, mislim, cijeli taj proces to traje. I dok on to pogleda, kako će pogledati, onda ti to moraš skenirati, pa ti šalješ klijentu, pa on bira, mislim, to je nekonkurentno. Ali, velim, mladi se zabavljaju s tim, upravo žele osjetiti to što smo mi
osjetili. Ja sam od 1985. od kad sam prvu fotografiju objavio, čak i ranije, od 74. Je li bila u boji crno-bijela? Crno-bijela su bila. Uglavnom, od tada sam pa do neke dobre 2003. 2004. tu kad su počeli ovi malo jači ovi DSLR aparati izlaziti sa više piksela, sa boljim čipovima. Aha. Do tad sam ja u podrumu sjedio i razvijao fotke. Dakle, 20 godina staža razvijanja ja imam. Tako da, nama običnima koji nismo fotografi se izgubilo nešto. Izgubio se jedan taj suspens, jedna napetost, a to je ono kad recimo imaš rođendan, pa se slikaš, imaš film od 36 recimo, pa si sretan, a ne koliko je bilo drugo, 24? Ne, 36 je bilo standard, to je bio film. Je bilo s nekim manjim. Da, bilo je manjih, bilo je većih, da. Ali kad si imao 36, onda prvo se kod samo fotografiranja jako pazilo da je sve ok, jer okin u tjednu je dragocjeno. Da. I onda ona najvažniji dio, de facto, odnijet kod fotografa, koji ti kaže da dođeš drugi tjedan i sad taj tjedan iščekivanja kakve će biti fotografije, kako je ko ispao. To je sad digitala ipak nam digla taj. Makar moram priznati da mi ne fali to ni malo. Ma sigurno, ali... Tako da velim, ja sam jednostavno valjda karakterno tako da volim vidjeti rezultat odmah. Da. Dakle, odmah, ako je moguće iste sekunde. I zato meni digitalna tehnologija kad je došla, ja sam rekao, to je to. To je taman bilo ono što je meni trebalo, a posebice mi da se nije sviđalo to što ti kad predaš, dakle, taj svoj dijafilm ili negativ ili bilo šta na čemu se snima, dakle, tebi uvijek postoji moment, mogućnost da se to šteti. Dakle, znaš ne znam, padne ti film u lokvu vode, sad karikiram, ne znam, ovi koji razvijaju, nemaju agregat, nestane struje, pa ti ostane film u ovome, gotovo, mislim, i tak dalje, i tak dalje. Tako da, recimo, jedanput mi se znalo dogoditi u jednom studiju da oni nisu iščistili fiksir, dakle nisu mijenjali fiksir kak treba, ostalo to, zrnca srebra su ostala nataložila se, moj film ušao unutra, ovo se lijepo zalijepilo srebro, ja daju mi film, ja gledam, kaj je to po filmu? Hrpa točkica, to si polijepilo srebro, ali nisu mijenjali fiksir kak treba, nek su štedili na fiksiru, tako da... I onda šta ćeš? Nije mi to bilo fora. Da, i onda što ćeš sa sobom? Što ćeš? Onda, mislim, ti moraš predati fotku. Znaš, sad sam imao retuširanja, dakle, do besvijesti. Da zamisli sad, ovi su izabrali, klijenti zabere fotografiju i sad ti točkicu po točkicu. Ajoj. I to sam prošao, tako da... Je li vam u načelu draža ili bliža crno-bijela ili u boji fotografija? Nema preferencije, dakle, mislim da je užasno bitno da čovjek zna što želi postići. I neki puta će ti više odgovarati crno-bijelo, neki puta kolor. Dakle, mislim da tu treba si čovjek nekako izbjegavati to da ima neku preferenciju. Preferencija ti treba biti ideja. Ako kolor bolje odgovara tvojoj ideji, super. Ako crno-bijelo... Ideja i situacija. Da. Jer fotosofija znači fotomudrost. Da. To ste dakle pokrenuli još, smo rekli, kad 90-ih? Pa počeo sam pisati u stvari fotosofiju 91. a izdao sam je 96. Dakle sam esej. A seminar sam pokrenuo 2006. I taj seminar još traje? Evo, upravo sad su po Hrvatskoj su billboardi koji pozivaju ljude koji su zainteresirani da dođu tu čuti to što radimo na fotosofiji. Da se prijave do 15.5. su otvorene prijave. Fotosofija je seminar za naprednu fotografiju koji je besplatan. Traje 6 dana. Besplatan je za onih 15 ljudi koje odaberem natječaj. To traje 6 dana i zamisao moja je bila kad sam to pokretao da, neću reći mladima, jer imamo i starijih, ali onima koji ulaze u fotografiju i koji žele nešto onako, neku nadogradnju, da im omogućim iskustvo iz prvog lica profesionalnog fotografa. I zato sve što se fotografira na fotosofiji, sve se objavljuje. Nema ničega što je neki trening. Sad recimo, ne znam, vi ste seminarist pa mene fotkate i sad, ne znam, ja pogledam to, završi u nekakvom folderu i niko to više nekad ne vidi. Nego mi radimo temu portret, recimo, na mojim kolegama i prijateljima iz celebrity scene. Dakle, oni su toliko ljubazni da shvaćaju da je to projekt edukacijski gdje mi pokušavamo nekako mlade talente otkriti i dati im nekakva krila, kako ja to volim reći, da se lansiraju u to fotografsko naše nebo ili regionalno nebo. I oni dođu i poziraju mojim seminaristima za temu portret. Čak ti portreti nisu
onako, sad znaš, neko sjedi pa ga ti klikneš. To nije ono što mi želimo. Dakle, mi želimo da su ti portreti kreativni i da to privlači pažnju. To ih učim. Dakle, onda ne znam, imamo jedan dan koji zovemo Fashion Day, koji je modni dan, gdje u stvari ja uspijem, isto uz pomoć niza prijatelja i poznanika, organizirati modni tim, dakle prave manekenke iz agencije, prave frizere, prave stiliste, bla, 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 koji onda dođu isto mojim seminaristima, naprave cijelu scenu, da oni mogu trenirati modnu fotografiju, dakle koje je to ophođenje na setu, kome šta kažeš, kako komuniciraš s modelom, dakle to je modni dan. A recimo imamo isto svake godine nekoliko klijenata iz biznisa koji onako žele pomoći isto seminarnom način da se iskoriste seminarske fotke za potrebe njihove promocije. I to su onda velike tvrtke gdje onda, dakle, moji scenaristi treniraju na koji način ti komuniciraš sa pravim klijentom iz branše, iz biznisa. Dakle, gdje ti moraš dobiti nekakav brief na osnovu kojeg ti znaš što otprilike se očekuje, pa sad x nekakvih uvjetovanosti i tako dalje. Tako da recimo tu treniraju tu komercijalnu fotografiju, a tijekom tog svog vremena imaju zadatak snimiti i 3 fotografije za art seriju fotografija s kojom se uvijek predstavljaju nakon izložbe, dakle uvijek imamo vremenski dislocirano u stvari izložbu njihovih radova u odnosu na sam seminar, dakle 2-3 mjeseca kasnije onda napravimo u nekoj galeriji izložbu sa po 3 fotografije koje su snimali na temu art, svako od seminarista. Dakle, 45 fotografija. I tako da u stvari su seminaristi kroz tih 6 dana isprobali sve glavne grane koje im se mogu dogoditi. Dakle, probali su nekakva portretna fotografija, probali su modna fotografija, probali su commercial photography, probali su art fotografije i sad tu u tim svim, kako bi rekao, među prostorima mogu mene direktno pitati, dakle oni koji sad baš idu u smjeru wedding fotografije pa u smjeru nekih niša, onda me tu još mogu pitati dodati neke stvari. I daje im dobru priliku da u stvari vide šta im ide nekako najbolje, je li tako? Ok, evo, pošto ste vi već popili čašu vode, treba mi je ja, a malu pauzu. Može. Sutra na večer idemo u akciju hvatanjem krave. Bonsai, gulaš ili kravu treba živu dati, da nam bude napoštenje i Evrope sjedinjenje. Da bih odlazio u grad, izmislio sam svog mlađeg brata Ernesta. Ovdje ti dopuštam bamburiranje! Kako se sad zoveš da si postao neko drugi? Ernest! Dunkle, ime našega grada. Split! Hajduk! Hajduk! Samo budi čovjek i ne boj se. Tamo gdje džez postaje stvarnost. Klub Komedija. Fotosofija je samo po sebi meni lijepo ime. Puno tu ima sadržaja unutra u samom imenu. I evo, kogod nije se prijavio, mada će biti, ja mislim, kasno za prijave, ćete vi već odabrati. Na fotosofiju sugeriramo svakome ko nas gleda, njihovoj djeci, unucima, ne znam kome. Ako su izabrani, imat će veliku sreću da od pravog majstora nauče prave stvari. Je li ima netko baš koga bi možda mi mogli znati da je izašao da je na fotosofiji odlučio da će biti fotograf, ima li netko? Da, pa recimo to je ono što me u stvari nosi kroz, evo to sad, već 19. godinu, je to što vidim da smo efikasni. Da zaista ti ljudi koji prođu fotosofiju, ono im promijeni život. Dakle, velikom dijelu njih. Wow. Tako da, meni je drago ako smo mi i malo uspjeli u njihovom životu im doprinijeti njihovom uspjehu, dodati ono nešto što im je možda pomoglo da dođu do tuda gdje danas jesu. Tako da, ja bih rekao iz ove perspektive, kad gledam, mislim da jedno imamo 30% ljudi koji su promijenili zanimanje. Ili su si dodali još jedno zanimanje svoje. To jest uz ono što inače rade, sad rade i fotografiju. Tako da, konačno žive svoj san.
Ja volim reći da i fotosofija ispunjava snove. Jer zaista je to tako bilo. Imamo par njih koji su do jučer, ne znam, radili nekav posao s kojim nisu bili zadovoljni. I poslije toga, s raznih imaš nekih poslova koje jednostavno čovjek nije bio zadovoljan i nakon fotosofije, znači kad mu se otvore oči, vidi da zna, može, hoće i krene i zatvori ovo, otvori obrt i danas zaista žive svoj san. Tako da, izbacili smo i neka od najvećih imena danas u stvari, neću reći da smo ih mi možda stvorili, oni bi vjerojatno i sami do neku došli, a sad, eto, meni je drago da su oni isto prošli naš seminar, recimo tipa, ne znam, Franjo Matković, dakle, on je od najpoznatijih fotografa, modne fotografije u regiji sad. Onda, ne znam, Jelena Balić, isto tako portretistica, modna fotografija, celebrity fotografija i tako dalje, ne znam, Denis Butorac, koji je isto, došao k nama kad je bio 18 godina, recimo on je jedan od dvoje najmlađih koji su na fotosofiji bili, imao sam samo do sad u tih 18 godina prošlih dvoje koji su imali 18 godina, svi su ostali bili stariji. Inače, fotosofija je samo za punoljetne. Tak da, naravno. I velim, tako da imamo hrpu ljudi koji su zaista postali, došli u sam vrh fotografske regionalne scene i imamo puno onih koji su, velim, kako smo pričali, otvorili svoje obrte i fotografiraju, da li wedding photography, da li, ne znam, nekakve evente, da li snimaju možda product photography i tako. Odlično, to sam i mislio pa sam zato i pitao. Da, je, tako da. To je li svake godine u nekom istom periodu ili je... Ja gađam uvijek je to taj nekakav oko 10.6. da počinje. Pa sad kako koje godine taj ponedjeljak, onda tak se... Možda važno za orijentir nekome ko će se možda htjeti prijaviti. Da. Oni koji ne uspiju ove godine, neki jednostavno se sljedeće godine prijave. Velim, baš neki od ovih koje sam spominjao, jedan od njih je 3 puta se prijavljivao iz 3. primlja. A danas je broj 1 u regiji, bi rekao. Eto vidiš. Eto, fotosofija. Pa ćete imati svoj svijet zauvijek registriran, ovjekovječen, ne fotografija, ovjekovječi život, trenutak, situaciju, emociju, sve. Da. Moja velika frendica Mare Braut je to imala baš, moramo je spomenuti kad govorimo o fotografiji, ne? Eto, mir joj. A onda je bio ta druga potreba, što smo malo prije spomenuli, izraziti se u nekom drugom mediju, jer kroz fotografiju ne dopirete do, kako bi rekao, do lakog razumijevanja i velikog broja ljudi, ako sam dobro. Da, dobro. Pa ste onda počeli šta? Da, velim, da se vratimo na tu spisateljsku komponentu. Velim, kad sam izdao tu Ksaviju, dakle roman, i tu sam imao super izdavača, imao sam VBZ-mi izdavač Ksavije, imao sam najboljeg urednika na svijetu, Boru Redakovića, dakle sam zaista onako, vrlo smo intenzivno radili na knjizi, ja sam mu rekao, gle Boro, nemoj me štediti. Dakle, nemoj sad Hojka izdaje knjigu, pa nema veze, neki izda kako ne. Rekao, ja ne želim da to bude išta lošije od najboljeg, da to tako kažem. Tako je, bravo. I on je rekao, ja nisam ni mislio drugačije. Rekao, onda smo se dobro našli. I uglavnom, to se sve crvenilo. To su našim ovakvim sessionima, kad smo mi sjeli oko knjige, on je pregledao jedan dio, pa sam onda došao do njega, našli smo se negdje, pa smo onda komentirali. To se bilo je branjenje likova, napadanje, ovo hoće skratiti, ovo hoće rezati, ja branim šta se reže, ja ne bi to i tako dalje. Baš onak, jedna lijepa priča, bila vrlo kreativna, vrlo radna atmosfera i velim, u tog sveg crvenjenja sam ja naučio jako puno. Tako da, nakon njega ja volim se uvijek njemu zahvaliti da zahvaljujući njemu, eto, imam još jedan način izražavanja s kojim mogu probati utjecati na to da svijet bude bolji, kako ja to volim reći. Naravno. Ljudi me pitaju, znaš, ok, Hojka, vidimo da sad radiš većinom svoje samostalne projekte, znaš, Ja rekao, pa da, to sam počeo već nekih prije 20 godina, kad vidiš, znaš, jednostavno čovjek osjeti u životu kad je došao do momenta, recimo ko na onoj Maslovljevoj skali onih potreba, znaš, kad dođeš do samoostvarenja, kad dođeš do ove 5. faze i ti prepoznaš kad je to i tu shvatiš da ti možeš mijenjati svijet na bolje, jer imaš takvu sposobnost. I tu kreneš u stvari razvijati svoje projekte uz ovaj commercial rad koji radiš, dakle taj reklamni, i vidiš da to funkcionira. Znaš, i sad, velim, kad dobiješ još jednu tu sposobnost, još jedno cijelo polje ti se otvori gdje možeš utjecati na stvarnost, onda niko sretniji od tebe. Tako, ili barem pokušat
drugima otvarati oči, je li? Pa Apsolutno. onda je i svijet bolji. A recite ukratko, o čemu se radi u tom vašem prvom romanu? Ko je Ksavija? Uglavnom, Ksavija je glavni lik romana, a radi se o tome, velim ono kako sam spominjao u prvom dijelu razgovora, dakle tam neki krajem 90-ih, 99. tu mi se počela onako kolutati ideja po glavi, znači ja to zovem zametak ideje. Kad imaš nekakvu ideju s kojom misliš da možeš promijeniti svijet na bolje. Da. I u stvari tu je počela ta nekakva moja priča gdje sam zamislio da jedan izum da se dogodi, koji je moguće da će se dogoditi, dakle nije sad nešto što je totalni science fiction, jer generalno science fiction, dakle znanstvena fantastika, ona ide samo korak, 2, 3 u budućnost. Dakle, ona je moguća. Za razliku od ono fantazija koji ono, ne znam, zmaj leti pa sad, znaš ono, to je nemoguće. Dakle, ovo je moguće i to je najjača snaga, da tu leži snaga science fictiona, da u stvari ja volim reći da dobar, tvrdi SF roman priprema ljude, priprema društvo na ono što će uskoro doći. Će se dogoditi. Tako da se ono, jednog dana kad otvoriš vrata, neko je zvonio i ti vidiš sebe. Da ne padneš u nesvijest, da si pripremljen. Da je moguć tvoj klon ili ne znam, android u tvom obliku ili ne znam sad šta sve možemo isfantazirati. Da, to je moguće. I ti si pripremljen na to, da ti znaš kako ćeš se ti ponašati prema tom svom drugom ja i tako dalje. I sad još 100 drugih situacija, ne samo ova koju sam naveo. I velim, sad krenuši iz te perspektive, ta ideja za koju sam vjerovao da je ostvariva i poslije sam si ju dokazao da je ostvariva, jednostavno sam htio to posijati među ljude da možda neki mladi koji je sad, ne znam, na prvoj godini fizike, ne znam, nekakvog strojarstva, elektrotehnike, da ga to malo zaintrigira i da dobije ideju možda šta se može napraviti. I ako se ostvari taj izum, ne samo naš čitav planet i naš način, paradigma, dakle cijeli svemir se može promijeniti s tim. Dakle, mi možemo doći u situaciju da mijenjamo svemir, da mijenjamo zakonitosti fizike. Wow, kakav Elon Musk. Ovo je dobro, on ide to puno konkretno, dakle, on ima rezultate koje su opipljive. Ovo je samo u stvari zamisao, ali zamisao je takva da, naravno, ja gledam što god radim, što god izdajem van, što se tiče znanosti i egzaktnih stvari, da uvijek nekako onak zamolim znanstvenike koji su na fronti te neke domene, da pogledaju, provjere, prokomentiramo i da to što bude unutra, kad dođe do čitatelja, da on dobije zaista relevantnu informaciju, da to nije nekako sad moje, što sam si sanjao pa sam nekako napisao. Ovo je bez veze. Uglavnom, jedan od znanstvenih savjetnika mi piše, dakle mi smo izašli 2009. Još se ja sjećam kako sam stalno Boru Rakovića, dakle urednika, stalno sam ga onako gurkao, Boro, daj, čitaj, daj, mi to dovršimo, jer ako ćemo odugovlačiti, pa neke od tih stvari više neće biti science fiction, nego će biti stvarnost. I on se smije, ali poslije se ispostavilo da sam ja bio u pravu, što sam ga malo gurkao. 2014. šalje mi jedan od znanstvenih savjetnika, Hojka, pogledaj ovaj link. I sad ja odem na link i vidim da u Rusiji su ljudi tad počeli istraživati upravo to što sam ja pisao kao veliki science fiction. I planiraju do 2045. to završiti. Ja sam planirao da će to biti 2049. To je bila moja predikcija. Možda se Ksavija ostvari. Ne znam ko će čačkat po tome i ko će tu nešto izvast, ali prvo što se nadam da će se to ostvariti, drugo što se nadam da ćemo to znati upotrebiti na korist, a ne na štetu svoju. Aha. Dakle, nije razorno, nego je... Pa, svakako može biti, ali gledaj, kao i svaki izum. Svaki izum ima svoje dvije stvari, mislim, većina izuma ima... Sve ima dvije strane. Ima dvije strane. Sve je stvar toga ko će to upotrebljati i na koji način će to upotrebiti. Tako da, eto, ali ja se uvijek tješim na način, gledaj, uz sve ovo što smo izmislili, opstali smo do sada. Pa ja znam da će uvijek biti taj nekakav, skup pametnih glava koji će znati to upotrebiti na benefit, a ne na štetu. Da. A ne da izumremo na kraju. Točno. Jer sad dolazimo u period gdje ljudski rod, čovjek, po prvi puta u cijeloj povijesti, dakle, svemira, neću reći svemira, ali ne znam, da li ima negdje nekoga njuško ovako pričamo, možda na nekoj televiziji tamo, ko zna koliko svjetlosnih godina u danju od nas, ali hoću reći, u povijesti čovječanstva mi prvi puta dolazimo sad, dakle, homo sapiens može mijenjati tijek evolucije. Dakle, evolucija se više ne mora reći prirodno. Mi sad počinjemo biti ti koji možemo to ubrzavati i sami sebe razvijati. I sad da ćemo razviti sebe ili će neko nas zamijeniti, to što smo stvorili, to ćemo vidjeti. Da, jer imamo... Užasno je zanimljiv period i vrlo je ključan period u kojem živimo. Sad će se to odlučiti, da li ćemo biti dovoljno pametni ili ćemo biti nešto super. Da, imamo DNK, genome... Svašta se može. Danas to što se može, mi to dosta vjerojatno još ni ne znamo, ali čim što izađe van, ja sam siguran da su oni 2-3 koraka još ispred onoga što se ne priča.
Budemo vidjeli šta ćemo uspjeti smisliti. I onda se pojavljuje Tizi Enili, Tako je. malo je teško pamtio, Tizi Enili. Tizi Enili, da. U stvari, Odakle to i kako je to sve nastalo? da, pa gledaj, kad u stvari čovjek izda tak jedan roman od 240 strana, ja volim reći da sam tu položio još jedan fakultet, sam završio, 4 godine sam radio na njemu, 4 godine Evo, sam 4 godine točno. Da, tako da sam onako vrlo sam duboko zašao u tu temu i velim mi tak Savija naša je dobila i 2 nagrade, dobili smo i Sferu te godine i Artefakt nagrada, tako da stvarno smo super posao napravili, Boro i ja. I to mi je drago u stvari da je to publika prepozna kao nešto što vole, jer to je meni bio znak da sam na pravom putu. Dakle, kad pišem da sam razumljiv, da sam prihvatljiv, da sam zabavan, da ne znam što sve treba biti beletristika da bi čovjek posegnuo za tim. Naravno. A kad osjetiš to da te publika je prihvatila u toj domeni, onda je jasno da sad onako razmišljaš o tome, ok, imam još ja ideja koju bih htio podijeliti kroz pisanje, ali onda s druge strane, znaš danas se od pisanja u Hrvatskoj teško živi, znaš ti moraš s druge strane gledati, rodile su ti se još 2 kćeri, ne možeš ti sad biti neodgovoran otac, pa sad ti si bojem koji piše, a oni nemaju šta jesti. Dakle, to nažalost tak ne može ići. I onda jednostavno onako, nekako to stavljaš te ideje spisateljske na stranu. Dok onda opet se ne dogodi ono koje mi se dogodilo, krajem 90-ih, a to je da ti ideja dođe dotle, da ti zauzima pol mozga i ti shvatiš da ti moraš izbaciti to van. Da moraš. Ali ono što je bilo ovaj puta olakotna okolnost je to što sam sad znao što mi se to događa. Aha. Jer kad mi je prvi put se to događalo, nisam znao što mi se događa, jer sam mislio, jednostavno neću tu ideju ni realizirati, jer ne mogu kroz fotografiju. Sad sam shvatio da ta ideja neće otići van ako ja ne izbacim iz sebe. I onda sam se odmah gledao onak primiti posla u smislu da sam gledao kad će biti to vrijeme u koje ja mogu početi opet pisati. I dočekao sam ga kad je došla korona. Tako da tu je bilo onako, ne smiješ fotkat, niko ne smije se s nikim drugim, dakle ja ne mogu raditi jednostavno. Svako za neko dobro bi se reklo. Točno, ja gledam uvijek kad nešto se dogodi loše, ja se pitam, ok, šta sad mogu to napraviti od toga dobro. Dobro, tako je. I gledam to shvatiti kao novi početak, a ne sad plakati za onim što nemaš. Tako je. Ideš od onog što imaš i krećeš se unutar toga, radiš najbolje što možeš. Tako da onda sam to prepoznao kao period, ok, sad ću imati vremena jedan period i sad idem probati realizirati tu ideju koju sam mislio kako djeci olakšati i omiliti učenje. Dakle, to mi je bilo nešto što me nosilo x godina, se već to onako valjalo. Ja prvo sam gledao svoju, iz moje perspektive, moje obrazovanje. To je problem iz Mioca još. I to isto, ali generalno iz moje, dakle iz doba kad sam se ja educirao, iz doba kad se starija kćer educirala, i onda sam još sad po 3. puta iz prvog reda gledam kako funkcioniraju stvari. I svaki puta uočim to da klinci generalni stav je ono, joj, zašto moram u školu? Što je sasvim krivo. Dakle, ja kroz cijeli svoj život, čim sam završio edukaciju, sam shvatio da je najljepše kad se može u životu dogoditi da nešto naučiš novo. I sad, kak taj nesklad pomiriti između toga kad si u školi, to ne voliš, a poslije kad izađeš iz škole, shvatiš da je to najljepša stvar. Dakle, tu nešto se mora napraviti. Jer, dakle, treba djeci dati do znanja, treba im dati motivaciju, treba im pokazati na koji način prihvatiti to što im je servirano na švedskom stolu znanje, da im to bude gušt, da im to bude fora, da to tako kažem. I tu sam dugo razmišljao kako to napraviti, kako pomoći ovim svim, dakle, profesorima, učiteljima, svima koji rade u edukaciji, kako im dati neki alat s kojim će oni uspostaviti tako dobar kontakt s klincima da jednostavno klinci zavole učiti. Da svima bude lakše. Točno. I onda je naravno, znaš zadovoljan učenik je zadovoljan i profesor, zadovoljan je i roditelj, i ravnatelj i u konačnici društvo. Jer ima pametni ljudi koji izlaze iz sistema edukacije. A i velim, ja generalno mislim da je dobra edukacija temelj jednog zdravog i prosperitetnog društva. Jer ti kad imaš educirane ljude, ti imaš ljude koji su puno manje skloni tome da rade nekakve pogreške, da rade gluposti u budućnosti. Dakle, ja uvijek volim reći, ja generalno uvijek rađe djelujem preventivno nego sankciono. Pa ajmo uložiti u edukaciju, da imamo super edukaciju i onda ćeš imati ljude koji neće biti skloni tome da idu nešto raditi što je i protuzakonito i što šteti drugim. I nemoralno. I nemoralno. Tako da velim, mislim da je to dobar smjer i tu sam onda u stvari dugo razmišljao o tome kako umiliti učenje djeci i onako mi je sinulo i kad je došla korona sam to odlučio sprovesti u djelo
jer ono što sam kroz Fotosofija seminare isto shvatio je to da ovisi sve o tome kako ćeš ti upakirati to znanje, to jest te informacije. Tako je. I velim, vi kad dođete na Fotosofiju, vi ćete vidjeti 15 nasmijanih ljudi koji vam se čini da se zafrkavaju. Da. Ali fotografije koje izbaci su vrhunske fotke. Dakle, ne mora biti učenje tako da s bićem neko stoji teško, namrgođeni, svi ste namrgođeni, svi ste potišteni, nego ne. Dakle, napravi atmosferu tako da je svima ugodno, da se svi zabavljaju, ali se ozbiljno zabavljaju. Dakle, zabavljaju se na način što kreiraju super proizvode, ali u nekakvom prekrasnom okruženju. Jer se onda bolje uči. Točno. Dakle, gledaj motivirati ljude. I ako ih ti uspiješ motivirati, a posebice danas, dakle, mi živimo u dobu kad onaj ko želi nešto naučiti, može 99% stvari naučiti sam. Ode na internet, imaš tutorial za sve. Ne sve, nego i više od toga. Točno, dakle, ja sam sam sebe 100 stvari naučio kroz taj internet. Tako je. I sad velim, ono što bi trebao biti profesor, on bi trebao biti taj kojeg onda oni pitaju one stvari još ljudske, koje ti treba neko ili skratiti put zato što ti objašnjava, ili ti pojasniti, ili ti pokazati hands on i tako dalje. Dakle, to bi trebao biti profesor. Dakle, oni koji zapeglavaju ona znanja koje mogu tak i onak sami negdje naučiti. Jer velim, mislim da je doba klasične nastave gdje neko ex-katedar dođe i priča klincima kad pišu u knjizi, mislim da to treba drugačije modificirati. Dakle, prezentirati, prenijeti. Točno. I da bi išao pisati takve stvari što su u Tizije Nili, opet sam se morao educirati. A Tizije Nili je djevojčica? Da, Tizije Nili je glavni lik romana koji se Pustolovine Tizije Nili. To je djevojčica onako radoznala, pametna, poduzetna, šaljiva i onako lik koji je postao vrlo omiljen među djecom, jer klinci kad čitaju dakle, moje te romane o Tizije Nili, znači sad je izašao prije mjesec dana 4. dio, dakle vrlo onak je popularna ta naša Tizija, a očito zato što izgleda da sam uspio pogoditi velikom mjerom u smjeru koji sam gađao, a to je da upravo napravim takav jedan alat za učenje, da to tako nazovem, koji će se djeci sviđati i koji će htjeti čitati. Jer prvo s čim se ja danas borim je djeca ne vole čitati. Ništa duže od posta na internetu. Mobitel, dakle, 5 rečenica i dosta im je. Dakle, ti pišeš nešto što je već Don Kihotovski. Dakle, ti izdaješ knjigu u doba kad klinci ne vole čitati. A drugo što sam htio postići, da klinci kad pročitaju moju knjigu, da kad zaklope knjigu, oni su nešto naučili. I to ne znajući, kroz igru, zabavu. Dakle, njima je bilo to, ko da su, recimo, ja volim reći da kad pišem, gledam pisati tako da kad čitatelj čita, da kao da gleda nekakav blockbuster crtić. Dakle, njemu je super fabula napeta, dakle, to je akcija, to je napetost, to su emocije, to je ljubav, to šala, dakle, ti se smiješ na x mjesta, dakle, baš je onak duhovit gdje se ha smiješ, dakle, nije samo nego baš gledam to tako gađat i to provjeravam na svojim probnim čitateljima. Srećom imam familiju tak da imam od 7 do 77 sve uzraste i onda gledam kako njihove komentare pitaju tako. I onda podešavam da to bude zaista zabavno, a unutra ubacujem sve što mislim da klincima treba i sve što sam isprobao na svojoj koži, na koži svojih kćeri. Tako je. Sve što u Tizije Nili piše funkcionira. I onda se vaši čitatelji dječji, naravno kad zatvore knjigu, odnosno kroz knjigu se identificiraju sa tom vragolastom očito Tizi, i onda mi je naravno svijet lakši oko njih, lakše ga uzimaju, jer ako može Tizi, mogu i ja. I to, ali ono što oni mogu i što im Tizi pomaže je to da oni dobiju alate za zahvatiti u stvarnost. A to su, u prvom dijelu, kritičko razmišljanje. Dakle, ja ne znam zašto ja kroz cijelo svoje školovanje nisam čuo tu sintagmu kritičko razmišljanje. Drugim rečima, mi trebamo djecu naučiti misliti. A trebaš jer kad oni misle, 4. gimnazije do Hegela. Točno, ali to ne smije tako biti. Dakle, mi moramo ih početi učiti misliti od 1. razreda osnovne. Jer drugačije ne ide. Tako je, jer kad čovjek koji misli, on će podatke znati spremiti i znači ih koristiti. Ako on samo nabuva podatke, podaci su za 2 tjedna ili za tjedan dana, nema ih više. Ali ako je on to povezao sa starim znanjima, ako on zna kako učiti, to će biti trajno znanje. Imaćemo pametni ljude oko sebe. A svi se slažemo da želim rađe imati pametnog susjeda koji je raspoložen i može jedan drugom pomoći, nego nekoga ko nije tako. To bi trebala biti poanta svakog sistema, svakog društva. Točno. Tako da velim, kritičko razmišljanje se naučiti. Dakle, ima 5 kritičkih pitanja koja Tizi, recimo, koristi u prvom dijelu, da raskrinka svoga tatu koji nije, baš cijelu istinu htio reći, jer, radi nekakav projekt koji ona ne bi smjela znati i tako dalje, ali ona ga je pronjušila
Dakle, i to su kritička pitanja koje oni mogu potrebiti sutra u školi. Sutra na ulici, doma, kod mame, tate. Dakle, i oni će biti pametniji, da to tako kažem. Divno. Evo, da onda još jedan put podvučemo, što se kaže, za svu vašu djecu, unuke, nečake, Tizi enili, pa će i vama biti život ljepši, je li tako? Ja se trudim. Damire, hvala da ste bili s nama. Nemamo, nažalost, više vremena, ja bih rado još jedno sat, dva, ali hvala, nadam se da smo uspjeli doći baš do onih kojima će i Tizi enili biti važni. Puno hvala. Dapače, hvala vama i velim, oni koji se budu interesirali, nek mi pošalju samo mail na hojka@hojka.com da žele Tizi i onda se dalje dogovaramo. Sve je jednostavno danas. Lijepi dan. Puno hvala. Hvala vama. Doviđenja. Tamo gdje džez postaje stvarnost. Klub Komedija.